Pred nama je najuzbudljiviji period godine za Picado, PDC i WDF svjetsko prvenstvo. Boris Krčmar branit će hrvatske boje na PDC-u, a u kultnom engleskom Lakesideu na WDF svjetskom prvenstvu naš adut bit će Romeo Grbavac. Hrvatska tako ove godine ima predstavnike na oba velika prvenstva, što donosi dodatnu vidljivost i našoj Picado sceni i našim igračima. Uoči polaska na WDF svjetsko prvenstvo porazgovarali smo s Romeom Grbavcem o pripremama i očekivanjima pred početak turnira. Nema nikakve specijalne pripreme, pripremamo se svaki dan, smo u tome, svaki dan sam u Picadu, tako da nema nikakvih specijalnih priprema, samo normalno igramo. O njemu iskreno ne znam baš puno, ali kogod dolazi sa otoka, oni igraju Picado, dobro tamo se Picado igra, svaki igra Picado, znači sigurno je dobar igrač. Sad, što manje znaš, to možda i bolje, a očekivanja su, ne znam, dobra igra i onda ćemo vidjeti dokle ćemo. Prolazak to, prvo kolo sigurno se nadamo prolasku. Poslije ćemo vidjeti kolo po kolo. Razmišljam o tom meču kad imam prvo kolo Williamsa. Kad prođemo Williamsa, nemaš puno razmišlja, u petak igraš prvo kolo, ako prođe subota je drugo. Tako da nema ja kad o njemu razmišljati, nego prođem li prvo kolo, prespavat, sutradan odmah igraš drugi meč, što manje misliš, što je bolje. Jimmy Van Schie je nositelj broj 1, a uz njega to nema tu baš favorita, tu svak ga može dobiti. To ovisi možda ko ima bolji dan i tako se potrafi. Mislim da nema niko da je favorit, da će neko sigurno reći da je neko favorit za osvojiti. Pa ja sebe gledam uvijek kao favorit. Pa sa svima si skoro dobar tamo. Eto, taj Jimmy Van Schie što igramo drugo kolo, mi smo isto jako dobri. Većinom ovi europski turniri što se igraju istočna Europa i srednja Europa, mi svi skupa igramo većinom iste turnire, pa tako da se svi znamo. Dobar rezultat bi značio da prođe evo sad prva dva kola i da onda čekamo treće kolo koje se igra sa 4-5 dana pauze i tu bi već bio zadovoljan i onda idemo dalje kolo po kolo također. Prva očekivanja su prvo kolo, drugo kolo i onda ćemo vidjeti. PDC Tour karta, planiram osvojiti, a svoje prednosti, pa ne znam, ja, neka energija, iskustvo, nemam treme kad dođu bitni trenuci. A to bi značilo da svako 2 tjedna ideš u Englesku igrati sa najboljim igračima na svijetu. Tokom cijele godine igraš jake mečeve, stječeš iskustvo i dižeš svoju igru. Jer to je najbolji način da postaneš što bolji i da što češće igraš sa boljim igračima. Iskreno mislim da je to meč 50-50. Kao što sam prije rekao u intervjuima, mislim da Boro može doći do 3. 4. kola. Dok dođu u top 8 nositelji, onda će biti malo problematično, ali mislim da do 3. 4. kola može proći. U Hrvatskoj je većinom ovi reprezentativci koji su u topu, a van reprezentativaca možda vidim svog klubskog kolegu Niku Tutu. On bi možda mogao i to je to reprezentacija i on. On je zadnje 2 sezone stvarno igra vrhunski i skupa igramo u klubu i vidim šta sve može napraviti, ja vjerujem u njega. Poslije nekoliko godina od kada je Ivan Moć postao predsjednik Saveza, Picado Savez se digao baš puno i ulaže se, ide se na napretku, putujemo na sve turnire, nema koje europsko, svjetsko da nismo bili, sve putujemo, osvajamo medalje. Mislim da je Picado u velikoj uzlaznoj putanji u svijetu
a pogotovo trenutno u Hrvatskoj na ono što je prije bio. I povećava se broj igrača, a da automatski se rezultati povećavaju i povećava se broj gledatelja. U nas na nekim hrvatskim turnirima imaš po 500-600 igrača, 500, 600, 700. I plus dolaze tu gledatelji, znači to ide na sve to uzlaznoj putanji. Mislim da će iduću godinu ili za 2 godine PDC European Tour biti jedan u Hrvatskoj, tako da ćemo tu imati šansu za što više igrača da igra na tom turniru. Sigurno kvalitete ima, samo smo mi više bili bazirani na elektronski pikado nego na steel dart, ali sad sa vremenom se puno igrača prebaciva sa elektronskog na steel dart zato što je to ipak jedan level iznad. U elektronskom pikadu smo najjača nacija na svijetu, tako sad kad se krenemo prebacivati uz malo vremena mislim da ćemo biti konkurentna nacija i u steel dartu. Najveći iskorak bio kako smo u elektroncu sve osvojili, tako da tu nemamo više šta ni osvojiti da bi neki iskorak bio. Mislim da bi iskorak bio da 3-4 igrača uzmu PDC Tour card, da konstantno igraju te turnire i onda kad bi se 2 najbolja došla na World Cup, da se uđe u polufinale, finale ili da se osvoji World Cup za reprezentaciju. I da se u Hrvatskoj organizira neki PDC turnir. Pa da, to nije problem sada kad ideš na ove turnire kad igraš jedan meč u danu, ali kad igraš europska i svjetska prvenstva u elektronskom pikadu, onda igraš 7 dana po 12-13 sati. Onda se moraš malo fizički pripremiti, ne ništa previše, ali moraš biti malo spreman. Pozabavljamo se, družimo, ali nemamo mi to vremena, većinom završiš nedjeljom i onda ideš kući da se odmaraš. Najveća motivacija je dokazivanje sebe automatski, ako dokazuješ sebe i dođeš na taj level, onda igraš sa najboljima. I uz to, uz moje sponzore, da pokažem da što su vjerovali u mene da ništa nije bilo bez razloga. A po meni 2 glavna favorita, isto kao po svima, su 2 Luka iz Engleske, Luke Littler i Luke Humphries. A kao najveće iznenađenje bi rekao naš Boris Krčmar, nadamo se. Na tom svjetskom nivou je tu već iznenađenje ako dođe do četvrtfinala, polufinala. Pomislim da sigurno može, em je žensko, em je mlada i teže je igrati protiv nje, a igra jednako dobro kao top muškarci. Mislim da može konkurirati svim muškarcima u iduće 2-3 godine. Ako igraju dobro da im je prednost što je žensko i kad muški igraju protiv njih malo imaju tu još da ne bi izgubili od ženske i malo je tu više pritiska na muškoj strani, a one jednako igraju kao i muški. Na tom pro turu je samo jedan i tu nema ni jedna žena, ona je tek sad došla kao debitant ženski sa Tour cardom. Bio sam na prvom modusu i odmah sam ga bio osvojio, igrao sam završni turnir modusa. Iskustva su dobra, sad sam trebao prošli vikend igrat, ali kako je se poklapao modus i Lakeside, tako da smo to morali otkazati i nadam se opet u 1. 2. mjesecu da idem opet u Portsmouth po nove pobjede. Sigurno da je dobra, jer igraš pred kamerom, malo za svoj mentalni trening i za to sve svi te gledaju i to, ali može biti suprotno teško zato što svi gledaju ako igraš loše, onda te može poljuljati, tako da, ali svakako je to dobar mentalni trening za mlade igrače. U sljedećoj godini bi želio osvojiti Tour card kao prvo, osvojiti sa svojim klubom Dioklecijanom ekipno prvenstvo Hrvatske, pojedinačno prvenstvo Hrvatske i na kraju se kvalificirati na Eli Pelli.